Duh, mana teuing? Bobo bunuh diri ya. Ngerasa khawatir kayaknya. Bisa. Ada mati, nangis. Gimana ya? Pusat, Toing, kenapa sih? Naon? Buset dah naik tetangkalan. Turunan. Bang. Ogar kue aja. Ogar kue. Turun tuh. Aduh. Iya turun. Cek naon emang si Pan? Si Kusna butuh hiburan ya. Saya mungkin mah stres, segila. Liburan ke mana? Kemana nya? Kemana? Hah? Angge poho. Ayo geus ka ditu bae, ayo. Ke mana? Ayo, ais cenah. Hiburan. Pan. Sebenarnya hiburan ke mana sih? Aing capek ya. Asya mah bawa ya. Supaya lu kan aing. Kan hiburan tuh yang seneng tuh. Hayang. Karena lu bebacot, lu kan aing. Atau hiburan ke mana? Makanya sih gak jelas. Iya, yang lama Andi ceritakan tentang pengalaman aing. Ih. Cenah dengan hiburan, malah cerita. Lain kalau di bayi mah. Geus belah dengekeun cerita aing. Emang sih cerita naon sih? Ya sebenarnya mah pengalaman aing beri perih di sia. Apa bener? Anu diomong ku siapaan? Bener tuh aing. Lepas ke dong lah dengan bahitut ke. Cekal kau. Nek cerita nasipan. Emang pengalaman sia seperti naon? Dengannya aing, saya nyawakan kisah cinta aing. Baby, sayang jasa dan cinta jasa tiba-tiba memutuskan aing. Iya aing, tak aing yang membuka bisa acak-acakan ini. Pusat, yes. Capek aing ngomong menekan pesan. Kenapa sih Pan? Ya, ancacahan. Mudah-mudahan sama mulur. Aing tuduh Pan. Cana SD. Buset, kena STSD. Geus Pan lah. Pan, cina si anak dengan hiburan. Lah, come on. Ih, sedang di baik, dia lewat nak. Ningker ngojek. Ngojek. Pan di jalan buntu jurang. Bukan aing ngojek di Serepong. Oh, nu naik kan aing mah menang di dia. Coba bae nu naik ka dirinya tak. Non bae mau ditarik aing mah. Ulah jelema. Saha aing mah yang penting ngasilkan duit. Temen jawab ditaikin bae. Ulah bayar wak pan. Non bae nu naik ka dia rai tanu rai anu. Bayar wak buaya. Taikeun bae yang penting menang duit ayeuna mah. Oke. Kumaha bae ojek kalena mah. Grup itu ngojek mah. Ulah bayar wak. Kuntilanak yang bapakna taekun. Bayar. Yang penting mah duit. Zaman kiwari mah. Oh. Itu kan ojek mah. Pokoknya lamun lewat ke halaman deket aing mah kudu ngojek bajeng aing mah. Nyaho teu tikeur ieu ge. Ayo ngojek, sia. Ngojek jorokan kudu kelebak sia. Aha, kan teuing hayang hiburan ya. Ayo odong-odong. Geus lah. Naik. Kita sayang hiburan. Yakin Pan? Yakin. Naik. Saya belum terpotong. Ulah pada naik-naik bae. Buka duit ente. Iya, gitu doang mah gampang kecil. Sotoy sia. Geus lah naik. Kemana ya, kemana? Gampang. Ngojekna kemana? Kemana ke tanya aing. Oh iya, dek hibur nyana. Nyana cerik bae. Cerik bae. Mari.
Tapi bayarnya benernya. Oh, Awas, bayar teh balang Cil. teh kalau logat. Naik. Ya puter lah tuh. Puter lah. Ah, biasa tak gitu muter kita geus dia ya. Ayo, Bang. Naik, Bang. Keneng. Bismillah. Ayo, berangkat. Asik, menang sewa. Mantap lah. Pan, emang menggunakan eta batur sia sitoing pengguna sedih nama. Puerta. Eta digunakan di sekolah luar negeri. Saha? Mana? Aing mah pan, ya aing ulah-ulah keur yo aing mah entah sedih tiga keur sasaging mah. Ya orang India nih kan aing kan berbeda aing meh anak. Ben aing meh hani orang India aing teh sedih. Nyana balik ke India, aing mah tetep bae tegar bae pan. Bodoh. Bodoh. Yang cirik banget. Si tibang mehana tuh aing mah. Mehani, mehano aing mah. Loba, aing orang India. Naon mah banyak. Oh, Manusia lemah. aing orang India kabeh. Geus aing sing tegar. Ulah nyeri hate bes ya. Aing mah yo jadi jantung aing. Jadi suku segala yang tadi hiraukeun ieu mah. Yang penting aing mah senang lah. Mang. Tunduk satu, Mang. Kamu bukan dulur orang, Mang. Kamu ngayang. Benar, benar. Atuh hayang pan. Perkara semua nage. Ya teu nginum tuh ada orang siang capek. Jangan dibayar mah. Can kayak aing turun karena dibayar mah no. Aing mau cek mah. Itulah. Ayo. Bukan dulur orang, ayo cokot. Bener, ayo. Ayo. Bener ya cip ya Ipan ya. Udah tuh yuk. Ayo kisahnya yuk. Kisahnya sih dulu yuk. Bapak, istrinya teh. Main orang altan, bandar mantep yo. Terus saya naik pan. Mama lah. Hah? Mama. Pan bukan dulu. Pan. Ah, kau ingin tahu lo kena segian pan king. Bunga. Terus kieu. Mang bae. Atuh mama masih siapa? Mama kopi tara, rokok tara. Tapi dukungan di dianya. Kain naik pan, dukungan jadinya. Mantap yo Irfan. Berehan kerja mah yo. Boleh luar jasa. Aduh. Han. Bener malah yang bukain kan? Anu sah. Oke, sabu. Mang, bangkeun, Mang. Sekarang lu bener yo, ing yo. Mana bangkeun, Mang? Ciri hiji saja Irfan. Ciri hiji lah yo. Tah, ciri hiji tah. Wah, mantap, Bang. Mantap. Weh, jalan kabeh bodem ge. Kumaha? Sirup. Buan siap salah lempangnya. Oh, Weh, gua akan karung. ini, Mang. Udah, nah, mau buat petengah heula aing tuh naik. Kurang berapa lompatan? Keras ya. Mama, aing turun, Mang. Tunun. Kita jauh kita lain. Ini nu Irfan, nu dulur Irfan. Ulah sok ngangkong tuh, Mang. Di ditu tangkal hui nu mamang, tangkal kacang nu mamang, tangkal cau nu mamang. Mana tangkal tunggu nu mamang. Atuh emang saya tanya ho, di dunia iya anu buka peplakan aing doang. Aduh bener, Mang. Oh, sia turun teh sia, turun sia. Itu dia aku yang sia. Turun. Gila tuh, Mang, gila. Tapi hayang atuh hayang. Ulah. Hah? Ulah sia teh geus maring. Percaya sia meta ka aing, kaki bare. Maring sia ka aing. Pelit atuh, pelit. Pelit lah, pelit. Ayo sia, ajak mari ya. Pelit lah, pelit, Mama, pelit lah. Hai. Ojek karena melawan bener. Dah nipu bana. Irfan nipu aing. Jalan. Bos ya. Halo, guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke? Pokoknya Kalau nggak share apa? kalau nggak nge-share kita nggak teman. Yes. Pokoknya share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Amin. Amin. Dan terus support terus channel kami. Mantap. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya nggak ada ya, wassalamualaikum. Iya, Weh,
bener nama. Tuli. Hey.